itumui mirin hi pai sang maman ordinary sang ati shuda jenang so laga competitive la samai kar maman dale ena itum we options le chungau gida itum goals la ka chung chungo ka ka siam ngro dale musha lak la na la goals la ka lay lak lay rak ji yui shit ka sang ne kai hi we process li goals hi merkli hak na hai tam ji tran li itum li taut le kang sak the ung chung ni ka mung chung ni klang da confuse sati khai ka chung le ba pom ina hili na secret now ka ti ku share sang ai jene ya goals ka hak ung chung re achieve sare ji ka ba itum remake up the micro actions hili focus action ya the secret lies in the transformative impact of micro actions kiwangla jilaga nana goals jili goals ka hakpa jili yang thi khai adam chitran li na overwhelm sour yang laga a monumental task tha da theo hakna da theo gi da na chang chat laga msa ka ngai or malai khai la rashuk pamer o chi msa se je ka ba itum we should be able to break down into tiny and manageable steps ka teo waina journaling avalaga yang daily routine avalaga hi hi that sar you here achieve sang success je ka ba align salaga no we goal je la align salaga thang na ki sar kla ga ji breakdown ka sa ta kar sai itum hi goal la ka achieve sar je ka ba momentum hi ta kar sala ka bo ngui laga itum marble ngarewa ka as pangungai ka marko ku chiming wai mning la na la ila pangungai ka ba ka kap ka tong li zi ji momentum ji tha ta channel la phap ta pai so each small action builds momentum yang hipa himam lai say and it create a ripple effect of progress yang mangawa say je ka momentum create sar momentum create ka sajina itum progress kawan yang jenang so de itum him kali odd bali gold bali sakna da merna the focus side itum celebrate musa ka thing bai muring pha ka thing bai itum micro wins jili itum la ring pha thai re ka tiu mang la le jif ka sa tam stran liang muning ka itum hi burden naina thai yawi itum na chung ke chip sa la muring pha thai celebrate musa thai ka ena chipa chi phaning sai now wake up to ni hi hangai remember consistent micro actions lead to macro results yang ketiu achi ain hapok like micro actions then a krimaman gachina no we macro results pa chi ungchung sak chi nei ena goals ka hak ka lai sai ka goals ka hak ka chi ungchung sai chi cover we have to take a micro steps every day Joe đây ni samang li nau sai time to time frequent samai da rak vai la sat lai i no atom ku shop mi la ka shi mang la sopam ka hai hi bang na lik chu ni shit le samang nau sai